Сергей Аксеновтан yol başçılığında işgalciler memurları Ahmedjit ve Karasubazar rayonları sınırında olgan Beşterek Zuya su alımı yanında toplaşa. Oz kuratörü Rusiyanın baş nazir muavini Marat Husnulin'i bekleyler. O vertolyot vasıtasından kelip çıka. Rusiya memuru işgal etilgen Qırımga işke düşürülgen su alımı çalışamı yoqmı teşkirmege kelgen. İşgalciler Boleyxaga bayağı para masraf etti. Resmi şekilde su alımı 16 Mart günü işke düşürüldü. Давайте, запускайте насосную станцию. Огонь. Bu artezian skvajinalardan su Ahmedjitke yollanıla. İşgalcilerge bu maqtanmaq için bir sebep oldu. Sanki dersin sanksiyalar çalışmay. Lakin Daniyanın Grundfos şirketinin nasosları olmasa Leyxamelge keçirilmez edi. Ularni işgal etilgen Qırımga sanksiyalarga bakmadan ketirgenler. Bunu Dolce Vele neşrinin jurnalistleri haber etti. Daniya konserni nasoslarını Rusiya territoriyasında olgan Osterkabinde olgan Grundfos Istra şirketine bergen. Formal şekilde bu санкціялар канунно бозмай. Якщо у процесі продажу у нас з'являються підозри про можливе порушення санкцій, ми вимагаємо назвати кінцевого споживача. Наше внутрішнє розслідування не виявило жодних транзакцій або кореспонденції, яка вказувала б на недотримання наших внутрішніх правил. Şirketnin Rusiyadagi bo'ligi Rusiya qonunlarini esaslanib, so'nggi qo'llanıcını bildirmagan. Sonra belli olganına ko'ra bu nasoslarni VDK Avtomatika şirketi satın algan. Bu şirket ise Daniya nasoslarini işgal etilgan yarmadaga ketirgan. Endi Daniyaning ixrajini nazorat etgan xizmat Grundfos şirketi so'nggi qo'llanıcı Qrimda olganini biladimi, yo'qmi tekshirmak kerak. Відповідно до статті 110 С Кримінального кодексу Данії, покаранням за порушення санкцій є штраф або тюремне ув'язнення терміном до 4 місяців, при обтяжуючих обставинах до 4 років. Qanunsuz uydurma jinoiy da'vo bo'yicha mahkum etilgan Qrim birdamligi hareketining koordinatori Server Mustafayev 35 yoshini to'ldira. O'z tug'ilgan kunini u Rusiya koloniyasida qarshilay. İşgalciler onu terrorizm davası çerçevesinde 14 yılga azatlıktan mahrum etti. Siyasi mabuske qol tutup ve hayırlav sözlerinin Poloniyadan Avropa Parlamentinin deputatı Anna Fatiga murajatda bulundu. O'z Facebook sayfasında Qrim tatar tilinde Server Mustafayevke kuch, sağlık ve azatlık tilep Qrim Ukraina olganını bildirdi. Людина, яка завжди думає про свою батьківщину, свободу та свій народ. В твій день народження я бажаю тобі всього найкращого, рішучості, сили духу, міцного здоров'я, вірити в те, що ми побачимо вільний Крим вже найближчим часом. Berlin merkezinde Qrim akşamı Almanya paytaxtında Brandenburg araba qabulları yanında işgalcilerinin Qrimda yapқан cinayetleri hakkında hatırlattılar. Putin'nin terrorunu toxtatыңыз aksiya çerçevesinde Rusiya diktatorunun kurbanları olgan insanlar portretini yerleştirdiler. Ular arasında 2017 senesi öldürülgen İtibar İnqilabı ve Ukrayna şarkında cenk iştirakçısı Amina Akuyeva. Qrim işgalinin ilk kurbanı olgan Rishat Ametov onu Rus işgalcileri azaplarga çektirip, öldürüp, cesetini ormanda көмген еді. Kompozisiya merkezinde qatel yazılgan Putin'nin figurası. Aksiya teşkilatçıları böyle şekilde xalqara cemaatçılıqqa Rusiya işgalcilerinin cinayetleri ve insan hakları bozuluğunu göstermege tırışkan. Aksiya teşkilatçıları böyle şekilde xalqara cemaatçılıqqa Rusiya işgalcilerinin cinayetleri ve işgal etilgen Qrimda insan hakları bozuluğlarını göstermekteler. İşgalciler Donetsk vilayetinde olgan Krasnogorovka xastaxanasına hücum etken. Acele yardım arabası ve xastaxananın korpuslarından biri zarar ko'rgan. Anda 45 COVID ve pnevmoniya xastasi tedavilana eken. Kommunikatsiyalarga zarar keltirilgan xastaxana vaqtincha elektrikasiz qolgan. Xastalar zarar ko'rmagan. O'z shtabında xabar etganlarına ko'ra xastaxanaga buyuk kalibrli silah ile hücum etilgan tank ola biladilar. Buna beraber işgalciler Ukraina harbiylari pozitsiyalarini 120 kalibrli mayınlarning granata atıcı ve kurşun atıcı ile ateşke tutkan. Ukraina harbiylari arasında gayiplar yok.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське ще й з гранатометів різних систем. У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕП. Ишгал етілген Қырым тарафындан Русия тежауызы ихтималы бұйықтыр. Бұны Украина сыңар қызметінің ел башысы Сергей Дейнек айтты. Тәлімлер деп Қырымға кечірілген Русия ордысынан бір қысмы базаларына қайтарылғанына біле бақмадан Кремльнің стратегик мақсатлары белі дегелдей сыңар қызметінің ел башчысы. Дейнекінің сөздеріне көре Украинаның шарқи сыңырларына кетірілген Русия ордысы аляда даими ерлешкен ерлеріне қайтарылмаған. Ми можемо дещо бачити і дещо чути, але знати стратегічні задуми військово-політичного керівництва Російської Федерації, на жаль, ми не можемо. Чисто теоретично така можливість існує. Це угрупування може почати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму. Відведення почалося, але ж до цього було і нарощування тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки. Ишгалжілерінен ишбірлікчінің топрағы ерлі жематқа қайтарылды. Херсон махкемесі 2014 сенесі ишгал етілген Қырымға қачқан Сейтумер Неметулаевтың Омар арқадашы Надия Неметулаеваны кира парасына төлемегені үшін топрақ дамартысыны қайтармаға мечбур етті. Арабат белінде Азақ денізі ялысында олған 10 гектар топрақ дамартысының фияты 6 миллион гривнаны тешкіл етедір. Киралық аңлашмасы 2008 сенесі 49 елға Геническ район мемориеті ile имзаланған. Неметулаев о заман мемориет ел башчысы еді. 2018 сенесінден берлі 200 000 гривнадан зияде борч топланған. Не Надия Неметулаева, не де оның темсілжесі махкемеге келмеген. Бұндан себеп Стрелковай койшурасы топрақны ось сайыплігіне қайтарды. Неметулаев есе 2014 сенесі ишгалжілерге ярдым еткені үшін девлет хайынлігі, сепаратизм ве Украина топрақ бұтылнігіне қасты тұвде қабатлана. Херсон вилетінде олған оның бір чоқ мүлкі апыс етілді. 2014 сенесінден берлі о Украина құқ құрыжыларындан ишгал етілген Қырымда сақлана. Анда есе о ишгалжілерінен ишбірлік япқан Қырым бірлігі тешкілятының ел башчысыдыр. Украинада пандемия башлағанынан берлі 45 000 инсан коронавирус құрбаны олды. 161 кіші кечкен күн девамында вефат еткен. Яңы 2576 COVID-19 хастасы белгіленген. 7,5 000 инсан түзелген. Яңы хасталардың ең чоқ сайысы Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск ве Черкасы вилетлерінде қайдетілген. Карантиннің қырмызы зонасында Полтава, Запорожье ве Сумы вилетлері қалмақта. Ишгал етілген Қырымда есе пандемия башлағанынан берлі 14 000 коронавирус хастасы белгіленген. Бұл ишгалжілер акимиетінің ресми статистикасыдыр. Кечкен күн девамында 118 инсанда COVID-19 вирусы белгіленген. 8 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Непалда ковидтен бағлы вазиет незарет алтындан шықты. 2 апта евелсі мемлекетте күнде биңден аз яңы хаста қайдетіледі шымды 7 биңден зияде. Хастаханелер рық-марық толы, илячылар қалмаған крематорийлерді жесетлеріні яқып етіштірмей. Оның үшін мемлекеттің пайтақты Катмандуда жесетлеріні açıq havada яқы башладылар. Непалның баш назирі халқара жемачылығына ярдым сұрап мұражат етті. Ми живемо в світі, в якому всі тісно пов'язані, всі в небезпеці. Саме тому я звертаюся до наших сусідів, дружніх країн і міжнародних організацій з проханням допомогти вакцинами, діагностичними та кисневими наборами, обладнанням, ліками для інтенсивної терапії. Хасталық тарқалмасы незарет етілмегені үшін майысының учінден мемлекет ішінде учақлар сеферлері тоқтатылды. Майысының 6-сындан есе халқара сеферлері де тоқтатылжақ. Катмандуда майысының 14-не қадар локдаун елан етілді.
Bir yıllık karantindен соң Нью-Йорк ади яшайышқа hazırlana. Июньнан бірінден карантин сыңғырланулары ләғу өтілмелі дей шеернан мэрі. Карантин ләғу өтілмесіне күтлеви вакцинация себепчі олды дей. Шеер әялісінің 8 миллион сайысындан 6 миллион 300 біңі COVID-19 хасталығына қаршы ашылама яптырған. Уйкен несілінен %36-сы ашыламанын 2 дозасыны да алған. Шеер сакинлерінің 3-2-сы ашыламанын 1 дозасыны япып етіштірген. Тепер ми можемо поставити перед собою цю мету, оскільки постійно рухаємося вперед. Все більше і більше вакцинованих, все менше і менше заражень. Июльнан бірінден ресторан, театр ве тюкенлар ачыла. О вақыт ісе туризм саасы да чалышы башламалы. Ми раді, що скоро все буде працювати в звичайному режимі і раді бути першими, хто готовий повернутися до нормальної роботи. Це означає, що ми повертаємося в правильне русло. Все приходить в норму. Приємно побачити кінець пандемії, яка забрала багато життів. Мені тепер спокійно і я щасливий. Bir yıl evvelsi Нью-Йорк Америка Бірлешкен Devletlerinde эпидемия меркезі еді. Хасталық нәтижесінде иләк олғанларынан жесетлері моргларға сығмағаны үшін оларны рефрижераторларда сақлайдылар. Шеерінің ең бұйы конференц меркезі вақтынча госпитальге чебірілді. Уммен алғанда шеерде 920 bin коронавирус хастасы белгіленді. 32 bin инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Нью-Йорк мэрінің планына штат губернаторы да таздықламалы. Сыңырлануларны америкалылар үшін мұйым олған 4 июль арфесінде ләғу ете білелер. Окуны америкалылар мұстақырлық күнні қайдеті.